On gelinggang oban kurap asam urat on campli buta malaria ia on langsat boh pinengklat ke selera muda kulit mangge uban sakit dalam minyak nilam uban kerawat pa cina getarube obat guntut menyeluka perut ion kaca boh lepiang ke obat oleh boh kemude guntut tegak ke obat busung on metano asam lambung boh gadung sukla obat cirit pisang panjo obat gigo minyak pala obat lepi putih madu obat glesu ion saga cita pure on ke sakit rukuang ranum utun ke penawa on kerundung obat tinggi darah minyak utu prah ke urut pa obat tumbon pajo pundang langsing badan boh me buna kacang long lai obat batin nyolawang kleng obat dada manya on rumpun obat tengen nyon julun ke perut diputa obat mujarab kenebah indatu urang Aceh awai on gelinggang oban kurap asam urat on campli buta malaria ia on langsat boh pinengklat ke selera muda kulit mangge uban sakit dalam minyak nilam uban kerawat pa cina getarube obat guntut menyeluka perut ion kaca boh lepiang ke obat oleh boh kemude guntut tegak ke obat busung on metano asam lambung boh gadung sukla obat cirit pisang panjo obat gigo minyak pala obat lepi putih madu obat glesu ion saga cita pure on ke sakit rukuang ranum utun ke penawa on kerundung obat tinggi darah minyak utu prah ke urut pa obat tumbon pajo pundang langsing badan boh me buna kacang long lai obat batin nyolawang kleng obat dada manya on rumpun obat tengen nyon julun ke perut diputa obat mujarab kenebah indatu urang Aceh awai